Ćao ljudi, pre početka videa bih vas zamolio da kliknete ovo subscribe dugme sa zvoncetom i ovo like dugme da vas ne bi udarilo u lice. Uživajte u klipu. I ćao ljudi, dobrodošli na ovaj kanal. Danas pravim klip kako skinuti G-Snap za Audacity. Pošto jučer sam pravio klip kako snimati preko Audacity i poboljšati zvuk, ako niste gledali, odgledajte obavezno, bit će na ekranu negde. I da pređemo vam na stvar, da ne odugovlačimo mnogo, prva stvar što treba da uradite je otići na Google. Zatim kada ste otišli na Google, uđite u, ostavit ću ovaj link u opisu tako da možete skiniti, tako da sada, vi ako imate 32 bit kompjuter skinete ovo, ako imate 64 bita skinete ovo, znači skinete, u mom slučaju 64 bita, uđete. I zatim sljedeća stvar je da ovaj G-Snap izbacite na pozadinu. Zatim kada ste izbacite, idete na Audacity, kliknite desni klik Open File Location, uđete i kada ste ušli u taj folder, kliknite Plugins i samo prebacite G-Snap tu. Znači to je to. I zatim, ako, na primjer, u stvari, za sad to uradite. Sljedeća stvar koja treba da uđete u Audacity, i tako da, sljedeća stvar koja treba da uraditi kad ste ušli u Audacity, idete Effect, idete Add or Remove Plugin Ins. Zatim, tu kliknete New i nađite G-Snap. Kad ste našli G-Snap, samo kliknete Enable i OK. Znači ništa više. Ali slušajte, ako vam nešto ne bude tu radilo, i da, trebalo bi da vam se pojavi ovdje dole G-Snap. Ako se nije pojavio, onda samo skinite onu 32 bit verziju i ubacite tu umjesto u 64 bit verziju i sve će se popraviti, ne morate se brinuti za to. I na kraju što treba da uradite je samo snimite neki zvuk. U prošlom videu vidjeli ste što treba da uradite ovdje, tako da neću ovo pokazivati. Ovo je neki bio mali klip samo da vam pokažem kako da skinete za one koji su tražili. Za one koji nisu, nadam se da sam i vama pomogao. Pišite u komentarima što bi želeli da snimam neke koje tutoriale, kako skinuti, kako krekovati, bilo što god želite da krekujem ili skinem. Vi mi napišite, ja ću to uraditi, najmanji problem. Tako da ljudi, to je bilo to od klipa, ja sam nam uslužio da ako jeste, ostavite like, lupite taj subscribe, da bude BOOM kao sam na kanalu. I mi se vidimo u sljedećem klipu ili live. Ćao!